Il-Kummissjoni Maltija tal-Films ippubblikat rapport ekonomiku dwar dawk li sejħet 8 snin ta' tkabbir. Ir-rapport stħarreġ l-impatt illi kellha l-industrija tal-films f'Malta fl-ekonomija ta' pajjiżna bejn l-2018 u s-sena li għaddiet. Jirriżulta li f'dawn is-snin l-industrija tal-films f'pajjiżna ikkontribwit dejjem aktar lejn l-ekonomija Maltija. Bejn l-2018 u l-2025 fil-fatt instab li l-industrija tal-films f'Malta ikkontribwit aktar minn 1.2 biljun euro fl-ekonomija Maltija. Dan ifisser żieda ta' 6 darbiet aktar meta mqabbel ma' 12 sena ta' qabel. Joħroġ ċar ukoll li l-impjiegi fil-qasam tal-films żdiedu daqstant ieħor minn madwar 500 impjieg full-time fis-sena bejn l-2005 u l-2017. Fl-aħħar snin dawn żdiedu għal madwar 2500 ruħ. Ir-rapport jinnota wkoll li l-industrija tal-films lokali m'għadix waħda staġjonali, iżda nbidlet f'waħda li qed tikkontribwixxi b'mod konsistenti għat tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Jingħad li din ix-xejra qed tħeġġeġ aktar investiment u qed wassal biex bosta jażlu karriera f'dan il-qasam. Ir-rapport tarbel ukoll l-impatt fiskali tal-inċentivi finanzjarji. Sab li dħul tal-gvern iġġenerat mill-attività tal-films b'mod konsistenti qabeż l-ispiża tal-cash rebate. Bejn l-2018 u l-2025 il-bilanċ pożittiv kien ta' 12 miljun euro fis-sena, jiġifieri 4 darbit aktar minn dak ta' bejn l-2005 u l-2017 meta kien ta' 3 miljun euro fis-sena. Aspetti ieħor li joħroġ mill-istudju u li mitkabbir fl-industrija tal-films ibbenefikaw anke diversi oqsma oħra, ewlenin fosthom dak tal-lukandi u r-ristoranti, dak tas-servizzi relatati mal-ivvjaġġar u t-trasport u l-oqsma marbuta mal-arti u d-divertiment.